Evo, mi gremo. Let's go, bitches. Let's go. Hello! Hola. Dobrodošli v četrtem vlogu, pet z nama. Ne, čakaj, tu slučajno ta pet. Midva sva v Franciji, v Ujusansa surf campu in sva prvič probala surfati. Vse se je začelo z eno res dolgo vožnjo. Ja, 20 ur dolgo vožnjo z avtobusom. Tako da to je bila po mojem najtežji part do zdaj. Ja, težje od surfanja, veliko. No, pol smo končno prišli sem v Francijo, v kamp. Dajmo kar pokazati kamp. Je voudrais tant que tu me dises qu'il m'arrive à la chemise que jamais pour un mal tu t'emballes, que tu scotches, tu méprises toutes ces regardisques, si c'est les rats de balle, tu remballes. Ampak tole pa čisto sede. Evo, tule je naš kamp, tukaj spimo. Imaš dvoje različne, ali so troje različne šature. To so te veliki tipi šatorji in so ful tako, kot da nisi v šatoru v bistvu, ker so noter posle. Bova pokazala tudi na en šator. C'est canaille, toi tu balles. Prime Rose je trenutno malo razmetan. Tako da, kat. Quand de temps, trois scandales, tu t'en as. Ena ful dobra stvar tukaj je, da imamo 3-krat na dan za jest skuhan, ker imamo svoje kuharje in hrana je res dobra. Ful dobra. Que tu mises sur ma loyauté promise et que jamais ton cœur. Kaja, kva imaš? Imam navaden krompir, imam sladki krompir, imam cvetačo, imam riž, pa imam čili con carne, čili sin carne. Ok, a kaj nimaš? Imam še solato. Best part celega izleta je Surfanje! pa surfanje. Valjda, surfanje. Surf oprema, tako surfi, neopren imamo drugače skozi na voljo tukaj v kampu. Vse dobiš tukaj, nič ne rabiš imeti s sabo, nič ne rabiš kupiti, neopren, surfe, vse dobiš tukaj. Je pa 3-krat v tem tednu tukaj tečaj surfanja, kar pomeni, da gremo po skupinah na plažo in nas učijo tehniko surfanja. Ostale dni pa lahko neomejeno pač sam vzameš opremo in vadaš to, kar si se naučil na tečaju. Najna izkušnja s surfanjem je pa ful dober, v bistvu midva sva ugotovila, da nama ful paše, da je ful fajn, res en čist drugačen šport in nama je ful všeč. Uspelo nama je tudi narediti par šotov iz surfanja, tako da pogledajte, ko sva se imela. Kaj smo pa v bistvu delali takrat, kadar nismo surfali? En dan smo šli v mesto. Mi da so si kupila vsak eno tole postcard. Gledali smo veliko sončnih zahodov. Mi smo v nebesih. A ne, Janina? Look at how happy she is. Happy child. Igrali smo veliko družabnih iger. Ja.
veliko smo igrali odbojke, oziroma smo bili nasploh veliko na igrišču. Nothing on that beat. Nope. Zmagovalec! In moja ekipa in ekipa od Matica je prišla v polfinale. Tako da bomo videli, kdo bo zdaj prišel v finale. Jaz sem že zdaj povem, ne, ampak pustite se presenetiti. Dobite update. Update. Izšlo se je malo drugače, kot smo mislili. Ja, mi smo zmagali Maticovo ekipo. Jaz sem v bistvu pustil jim zmago. In pol smo mi prišli v finale. In zgledam, ne vem kva, ampak smo zgubili. Ja, so pač v finalu popustili, ampak ja, bravo Kaja za finale. Seveda sva tudi veliko uživala na peščenih plažah. And it's always you and me, always and forever. It was always you and me, always. Ena stvar, ki naj je pa ful pozitivno tudi presenetila, je pa pač folk, ki je tukaj. Res v redu, folk in od inštruktorjev do pač ljudi v kampu, tako kot jaz pa Kaja. Ful svojih ljudi spoznala in tako pač prav. En bolj v redu kot drug, no. Res. Res, če kdo, mislim, Če kdo rab frende, pridite sem. Pač jutri je zadnji dan in jaz vas že zdaj pogrešam, kaj šele pač takrat, ko bo ta vlog objavljen. v glavnem, saj si nisem zapolnil, iz kje ste vsi, kdo je bili s Krana, pridite v Kran, drugače pa jaz upam, da... Kran, Amsterdam! Amsterdam! Ne, upam, da se... Še kaj vidimo, naslednji let. Da se vidimo naslednji let spet, ker midva sva kar skoraj prepričana, da bova prišla še enkrat. Tako da res še enkrat hvala vsem, hvala Ujusanca, hvala ful, ki ste naredili vibe za res nepozabnih 10 dni, pač bilo je Bolano. noro, res.